Ndabasuje kandi nongeye kubaha ikaze ku Ibibereye TV. Nizere ko mumerewe neza, kandi niba hari nabo bitagenze neza no kwihangana. Turababwira ko ku nshuro ya mbere mu Rwanda hamenyekanye uwazanye icyorezo cya Marburg. Turaza kubirebera hamwe byose. Turababwira kandi ko mu karere ka Ruhango ni mu ntara y'Amajyepfo haravugwa ubugome bwakorewe umuturage n'ubugome bukomeye. Turaza kubagezaho inkuru nayo ku buryo burambuye. Turaza gusoreza mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru, aho guverineri w'iyi ntara Mugabo wa Gahunde yinjiye mu kibazo cy'abayobozi basenyeye umuturage. Ni inkuru twagejejeho mu minsi yishize ubwo bamusakamburiye inzu ku bintu twakwita ko ari amaherere. Ngizi rero inkuru tugiye kubagezaho zose, nkaba mu kanya gato ngiye kuza tuzibagezaho ku buryo burambuye, ariko gato reka dufate umwanya twongere tubashimira inshuti bakunzi bacu ku Ibibereye TV. Turashimira mwe mubana natwe mu nkuru zitandukanye tubagezaho umunsi ku munsi. Turashimira kandi nawe mwakoze subscribe kuri channel yacu Ibibereye TV. Imana ikomeze kugenda ibaha amahoro n'amahirwe no kugira ubuzima bwiza. Ni nako kandi dusaba namwe mutarakora subscribe kuri channel yacu Ibibereye TV kubikora, kugira ngo dukomeze kugenda dusangira izi nkuru n'ibiganiro bitandukanye tubategurira tukanabagezaho hano ku Ibibereye TV. Nitwa na Cretine Rushwa, ikaze. Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yatangaje ibyavuye mu gushakisha inkomoko ya virus ya Marburg yujuje ukwezi igaragaye mu Rwanda, bigaragaza ko yavuye mu nyamaswa z'agacurama. Tariki 27 Nzeri muri uyu mwaka w'2024 nibwo mu Rwanda hatangajwe ko hagaragaye indwara ya Marburg yibasiye abiganjemo abakora mu rwego rw'ubuvuzi. Kugeza tariki 27 Ukwakira muri uyu mwaka w'2024 ukwezi kuzuye, iyi ndwara itangajwe mu Rwanda, aho kugeza ubu imaze guhitana ubuzima bw'abantu 15 muri 65 bagiye basanganwa ubwandu bw'iyi ndwara, ndetse ubu abakiri kuvurwa bakaba ari 3, mu gihe abakize ari 47, naho abapfuye bakaba ari 15 nk'uko twari tubivuze hejuru. Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda Dr. Sabin Nsanzimana avuga ko muri iki gihe cyose inzego z'ubuzima zakomeje gushakisha inkomoko y'iyi virus. Ahagira ati akazi ko gushakisha haturutse iki cyorezo karakomeje, ndetse twaje no kumenya ko iyi virus yavuye mu nyamaswa, by'umwihariko hari uducurama dukunda kurya imbuto tuzwi nka fruit bat, akaba ariho iyi virus yaturutse ijya ku umurwayi wa mbere. Dr. Sabin Nsanzimana avuga ko aya makuru yafashije inzego z'ubuzima ku buryo mu bihe biri imbere hazajya hamenyekana inkomoko y'ibyorezo nk'ibi hakiri kare, kugira ngo inzego zifashe abantu kubirwanya. Ahagira ati ni amakuru meza rero kumenya aho ikibazo kiba cyaturutse, ariko nanone dukomeza gufasha abagaragaweho uburwayi n'undi wese waba ataramenyekana tukabasha kumugeraho. Avuga ko nubwo iyi virus yaturutse mu ducurama, kwirwanya itakorwa abantu bagiye kurwanya izi nyamaswa, ahubwo ko ari byo byateza ibyago. Ahagira ati kuko utu ducurama ubundi tuba ahantu mu buvumo, ntabwo dukunda kuba ahantu hari abantu, dukunda kwihisha. Igihe rero abantu ahubwo badusanze aho turi, niho hashobora kuvamo uburwayi, kuko hari igihe tuba dusohora amatembabuzi, umwanda utandukanye ushobora kubamo izo virus, haba Marburg n'izindi, ari nacyo
cyabaye muri iki cyorezo turi kubabwira. Dr. Sabe Nsanzimana avuga kandi ko utu ducurama uretse kuba dushobora guteza ibyago byo kuzanira abantu izi virus, dusanzwe tunagira umumaro nko mu buhinzi, by'umwihariko mu kubangurira ibihingwa, aho tugira uruhare rwa 40% mu bihugu bitandukanye ku isi. Ahagira ati umuti ni ukwirinda kwegerana natwo cyangwa se ibyo duta cyangwa se ibiva muri two abantu babikoraho cyangwa ababyegera. Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda avuga ko ingamba zashyizwe mu kurwanya iki cyorezo ziri gutanga umusaruro ushimishije, kuko n'abarwayi 3 basigaye kwa muganga hari icyizere ko bazakira vuba, ndetse hakana akomeza ibikorwa byo gushaka abahuye n'abarwayi. Reka twerekeze noneho ku nkuru ya kabiri twababwiye, aho twababwiye ko mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo havugwa inkuru y'abagizi ba nabi batemye inka y'umuturage bakanayica umurizo. Mu ijoro rishyira kuri uyu wa mbere tariki ya 28 Ukwakira muri uyu mwaka 2024 nibwo mu mudugudu wa Ruhuha mu kagari ka Munini mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango habereye ubugizi bwa nabi bwasize inka y'umuturage witwa Akanyumba Madeline itemwe ikanacibwa umurizo n'abagizi ba nabi bataramenyekana. Uyu muturage wakorewe ubugizi bwa nabi yatangaje ko ibyabaye byamuhahamuye bitewe nuko abaciye inka ye umurizo babikoze mu cyimbo cyo kumwica, bitewe nuko iyo bamusanga hafi ibashoboraga kuba ari we bica. Uyu muturage yakomeje avuga ko ejo ku cyumweru tariki ya 27 Ukwakira muri uyu mwaka yiriwe yahirira inka ye kandi nta burwayi ifite, gusa igitangaje ngo nuko yabyutse agasanga abayiciye umurizo kandi mu by'ukuri nta bantu bari babanye mu makimbirane n'uyu muturage. Ahagira ati byabaye byamahamuye cyane ubwo nabonaga abantemeye inka bakanayica umurizo, kandi ejo naririwe nyahirira ndetse nta n'umuntu twari dufitanye ikibazo kugeza ubu. Bamwe mu baturage barimo abaturanyi b'uyu witwa Kanyumba wahemukiwe batangaza ko ubu bugizi bwa nabi ari ubunyamaswa, kuko uhemukiye itungo ryawe atasiga na nyiraryo atamwishe, ndetse ko abayitemye babikoze mu cyimbo cy'uwari uyoroye. Abitegereje iyi nka bavuze ko ubuyobozi bukwiye gukora ibishoboka byose hagashakishwa abayitemye bagahanwa by'intangarugero. Bamwe mu batanze amakuru bagira bati abakoze ibi ni ubunyamaswa pe, kuko iyo bafata nyirayo mbere niwe bari ikwica. Niyo mpamvu ubuyobozi bugomba gukora ibishoboka byose hagashakishwa abayitemye bagahanwa by'intangarugero. Kugeza ubu ngubu ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango ntacyo buratangaza kuri iki kibazo. Icyakora nihagira amakuru ajya ahagaragara tuzayabagezaho mu nkuru zacu zitaha. Hari andi makuru kandi yamenyekanye avuga ko uyu muturage Kanyumba yari yabwiwe n'ubuyobozi ko buzamwambura inka yatemwe yahawe muri gahunda ya gira inka munyarwanda, bitewe nuko ngo nta kiraro yagiraga ndetse kandi ko yari yarayishumbushijwe indi. Ni inkuru ubona ko ibabaje kandi yateye agahinda abantu batari bakeya, ndetse uyu muturage we akaba avuga yuko iyi nkuru cyangwa se ibyakozwe byamuhahamuye. Ni ukwihangana. Reka noneho twerekeze ku nkuru ya gatatu. Turababwira ko mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru ariho twerekeje.
mu nkuru twari twabagejejeho mu cyumweru gitambutseyo mu karere ka Rulindo mu murenge wa Kisaro, twari twabwiye ko abakuru b'imidugudu ya Kabeza na Karambi yo mu kagari ka Kamushenyi bari basambuye inzu ya Ndereyimana Ildefonse mu kigwi cyo kwishyura ibirayi by'umuturage mugenzi we byibwe nyamara yari yarabirindishijwe. Bamwe mu baturage bavugaga ko Ndereyimana yasamburiwe inzu ku wa kabiri tariki ya 22 Ukwakira muri uyu mwaka, nyuma y'uko mu birayi yari yarashinzwe kurinda hibwemo imigozi 10 ugereranije ishobora kuba yavamo ibiro 10. Mu gukemura iki kibazo, umukuru w'umudugudu wa Karambi Hirwa Jean Damascene ari kumwe n'ushinzwe umutekano mu mudugudu baciye urubanza bavuga ko kugira ngo haboneke ubwishyu bagomba gusambura inzu ya Ildefonse amabati 25 akagurishwa. Nyuma akarere kaje kongera gusakaza iyi nzu nk'uko byatangajwe, ariko kuri iyi nshuro amakuru mashya ahari atangazwa akaba ari uko guverineri w'iyi ntara y'Amajyaruguru ibi byabereyemo asaba abasambuye inzu ko bagomba kubiryozwa byanze bikunze. Guverineri Mugabo wa Gahunde Maurice uyobora intara y'Amajyaruguru yavuze ko iki kibazo giherutse kugaragara mu karere ka Rulindo mu murenge wa Kisaro cyakurikiranywe n'akarere, avuga ko ababigizemo uruhare bagakoramo amakosa bose bagomba kubihanirwa. Aha guverineri agira ati ababigizemo uruhare bagomba kujya babibazwa, abayobozi bakora inshingano zabo nabi nabo bagomba kubibazwa byanze bikunze. Twese tugomba kubibazwa, kubisobanura mu nshingano zacu impamvu twakoze ibikorwa nk'ibyo ngibyo bidakurikije amategeko. Guverineri yakomeje avuga ko abaturage nabo bagomba kujya birinda gusiragira mu nkiko bibateza ibibazo kurushaho, bikabateza gusubira mu ubukene. Nubwo bimeze bityo ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akunze kwibutsa abayobozi inshingano zabo zo gukora cyane no guhoza umuturage ku isongaho. Kuri bamwe muri aba bayobozi babwirwa biba bimeze nk'aho impanuro bahabwa zibabera amasigara cyicaro. Ubwo twakoraga iyi nkuru benshi mwagiye muvuga yuko uyu muturage yarenganyijwe, hanyuma rero ubuyobozi bw'intara bukaba buvuga yuko abakoze iki gikorwa bagomba kubiryozwa. Reka twizere ko uyu muturage mu by'ukuri wari warenganye ikibazo cye kigomba gukemuka. Reka tugane ku musozo w'izi nkuru twabateguriye twanabagezagaho, twizera ko zikomeza kugenda zibanogera. Tunabashimira cyane mu mukomeza kugenda amubana natwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Tunabashimira mwe muherereye mu bihugu bitandukanye muba mugenda mutugaragariza ko turi kumwe mu nkuru zitandukanye. Reka rero uyu munsi tugane ku musozo tubabwira ko inkuru ku Ibendera TV ari akagaruka. Nitwa na Cretine Ntirushwa, Imana ibarinde ibahe amahoro na amahirwe.